Phasalo IPFT Telemura Division Committee ni Luazi Mumbai Mongiakami Block Noachara ADC Village Karnaram Parao Kaisa Kuthum Panda Khlaijakha Manjaka Amsani IPFT Pudulni Adong Rok Ashalo Khlaijakmani Kuthum Panda Puilano Amsani Tongkosong Lukorokni Chungsalna Ti Khlaijakha Koklam Panda ni Paithawa IPFT Bodoni Khoroksa Adong Shaka Kubangma Amsayo Tabuk Fanu Tuide Jing Frank Bial ni Bagai Jungsalok Lainani Nango Tongkosong Lukorok Khani Shaka Abunoti Kusuk Ozamarawai Malay Koklam Shanai Hanebo Shaka Amsayo 36 family Tongo Hanebo Shaka Hambai Joto Media Takurono Men Tini Chini Party IPFT East Telemura Division Committee di Isindio Seharwo Noachara Gram Panchayat BC Arwo Chung Chini IPFT Party ni Tarapte Chung Borwo Keha Gura Soba Nglaiha Abo Gura Soba Kebon Imsindio Chung Roni Samoisya Somadan Kherman Bawo Matma Samoisya to Matma Brang Maya to Abroma Chung Jasai Kienai Faye Roni Takum Kuro Chung Pau Salaiha Abo Salebon Imsindio Chung Naino Ha Maiha Ro Keha Ekdom Durgom Elakar O Durgom Elakar Musinio Men Samoisya Ro Karen Fokroi Tui Fokroi Tui Kintu Tui Tor Nila Saya Ria Ima Hia Kepat Yamo Kintu Tau Jora Abo Kuno Success Uya Kung Keronita Pro Tui Manungya Karen Maya Kwe Bipot Kai Tomono Sungai Faye Noha Abo Nimsidino Chung Pini Chini Ro Soba Kemo Gura Soba Nimsidino Chung Boro Nikau Ro Tuinaye Chung Upar Mohol Tuinai Jehetu Rawo Parao Chung Je Maya Tumo Mayat Man Bak Pandawa Chung Upar Mohol Chung Janau Nai Ba Mai Puthangnai Hi Chung Asa Kiye Brau Bai Jotobe Pau Salaiha Busuk family rok tomorrow. Rawo Tongo Switis family. Switis family. Nin sinimo? Ani sinimo ke ang East Telemura Division Party IPFT General Secretary Mungke ani Dononjeria. Telemura ni simi Hermani Kuthum Chini Khorang